Hey. Kodwa uyamazi lo malume noma ubaba omncane noma uanti wasemndenini ovela afike senibadala nino 30 nino 40 kodwa ningaze nimbone ningakaze nizwe futhi ngaye ngisho umndeni uxoxa ngaye ngoba ngisho abantu abadala basuke sebayeka ukuxoxa ngaye mhlawumbe uthola ukuthi uvela uma ngabe abantu abadala benichazela nje ukuthi bazaleka kanjani usibanibani lambani bese liyavela negama lakhe ukuthi khona omnye umfowethu owahamba ngama-80s noma ngama-70s wabhunguka wayosebenza eGoli noma wahamba ngey'khathi zodlame baleka wahamba sagcina ukuzwa sizwa kuthiwa wake wabonakala eGoli emahostela sikaze siphinde sizwe ngaye noma kuthiwa wayehlala ney'ntombi khona le emveni kwalokho wanyamalala avela afike uthola ukuthi ufika mhlawumpe la ekhaya kunomsebenzi noma kunomngcwabo avela atheleke uyabona uma efikile kukhungatheka ngisho umndeni uma yake wabheka le basale babuza nebodwa uphumaphi uvelaphi ngoba nakomakhelwane kunabantu abasuke bebuza sebefanisa bethi hayibo lo muntu ofana kangaka nosibanibani ukuthi we uyena nabakhona emndenini abanye uthola ukuthi abasambona basamkhumbuli kahle sebekazi ukumbona ngoba ufana nenswebu kamkhulu wala ekhaya noma unenswebu kayise nayo kade ashona washona azi ukuthi indodana yakhe yafa ngoba yavele seyikade yabhunguka mayesefikile ke la egcekeni uma efika ungazi ukuthi uhamba izolo ngoba ulawula yonke into eyenzeka la uma ke wahamba ushona le ngabe uphethe isitsha noma uphethe ini uyakubuza ukuthi leyo nto leyo uyisaphi uma udlula ushona le uyakubuza futhi ubuza zonke izingane la egcekeni wena uzalwa ubani ke ubani wena uzisho uzalwa ubani usho ukuthi hayi ngizalwa usibanibani usho yedwa osisi bakhe mhlawumbe ubhuti la ekhaya hayi adinwe manje athi hey osibanibani sebesale bazala izingane lengane ukusala kubanika wena usho ukuthi uyamchaza uyihlo ukubona ukuthi hayi kwayena uyadideka ngoba vele ngeke amazi ubaba wakho ungathothi njalo umfana ayekhula naye kodwa ngenxa yokuthi sewahamba iminyaka wabhunguka igoli selimgqilazile akasabakhumbula abantu bendawo awu khona lapho sewahamba uyongena endlini sediniwe hey we mama kanti umthetho wakhona la ekhaya osibanibani ngokuhamba isebesale bazenzela baseli ingane manje kade ngihlangana nenye ingane la ithi salwa uye nayo isolo kade ngibona okunye kwentombazane kugona ingane seniseli ingane nazo ziyazala isalela la egcekeni awu bamlungiseke cha izalele egcekeni usibanibani wagana sewalotsholwa nje wagana kudala futhi uno 20 years ahlala emzini lezi ingane zonke uyizalele emzini wakhe umkhwenyana wenza konke mangabe walobola lo mkhwenyana ziphi pho inkomo zasho naphi ngokuhamba nje senisale nidla inkomo niyayiqeda la manje ziphike lezo nkomo fanele ikhulunywe lento yinkomo awu kanti sibanibani ngoba phela la ekhaya kusaphithizela kwenziwe umsebenzi noma mhlawumbe kushoniwe ibingelinde lento yakho kudlule kukhulunywe avela omunye avuka indlobane athi cha into ezokhulunywa usibanibani nje wahamba wabhunguka lapha ekhaya kade sisele singamazi ukuthi washonaphi kube nezinto la ekhaya singazi ukuthi sizomthathaphi sibe azi kahle kamhlophe ukuthi nguye umfana omdala namhlanje seqhamuka uzobuza lezi zinto kulungile seningibophela amancane enyathi senihlanganisa ukuthi manje kudliwe wena mamncane uzokhuluma wena mamncane ngoba nguwe manje usuvuka ngolaka mina ngifuna kulungiswa izinto akulungiswa izinto la emndenini akulungiswa ukuthi akulungiswa izinto akukho lutho konakele ngoba kwakhona ukuhamba kukagogo njengoba nje umama ehambile mina angikhuleki kahle isitori sakhona manje isichaza angiboni kahle ikhona into ekhona la ikhona inkinga bekufuna ukuthi ngabe seke kwaphunywa manje kwayiwa kubantu kwabamanga kwayobheka sesasho naphi lesangoma sangala ngezansi sahlola kakhulu kuthiwe sashona leso sangoma angeke phela ukuthi ngabe ngani la sinawo amathwasa kwanje kobhekwa noma kwelilodwa lamathwasa sokuhlola ukuthi lento la ekhaya yenzeke kanjani thina kululu ukuthi sihambe siyokwenza leyo nto ngoba lo muntu kade sihleli naye la egcekeni ubevele egula sihasi futhi kube semdala sikho isidingo sokuthi kungahanjwa kuthiwe kuyohlola awusho ukuthi mina owami umbono la ekhaya ulalela bothi besathi bamkhipha kuleyo abuza ubaba omncane noma umkhulu othile wala ekhaya uthi lo ufunani la ngoba phela la ekhaya vela siswani nalomndeni wahamba imndeni uxabene wasala umndeni walungisa izinto wathelelana amanzi seyabuya usezofuna ukuvusa izingxabane ezindala zama-70s zama-60s ukuthi yena wahamba kungangenelwana thethisa laba abantu uyabona umuntu okungathi mangabe izingane zikhona egcekeni manivuke ekseni niyabikela ukuthi mawuhamba egcekeni fanele wazi ukuthi mawuhamba uyamgwema la engakhona ngoba uzokubuza umbuzo owodwa njalo lokho ebuzile konje wena uthe ubani uzisho funda standard bani manje isho ingane ukuthi ngaqeda esikoleni sengiyasebenza
uyasebenza kodwa ungithengeli ngisho iniphu niyazi ukuthi ngiphuza useyokhipha iniphu isicethe incane ingaka ephaketheni iniphu kagoloko nawo goloka engiwuphuzayo uye lapha esitolo uyongithengela ashabhekele futhi ungiphathele nogwayi Lexington namabhiya amabili lion lakho usaphuza ubhiya wakudala lion ubhemi uLexington ongasekho ngisho ezitolo ingane idideke iphela ukuthi izoyithatha aphi lento sephumile futhi kuyo usehambile ubhekele umonsi yacinga nebhlukwe lakhe lika Brandwood nejacket yeleda ijacket yakhona eleda uyayibona ukuthi iminyaka isihambile impela kodwa nje maye phuvuka la ekseni uvuka geza sonke ngale zinto zakhe bese eshayisheni lakhe elikhulu lafaka iwashe lingasahambe kade lama ungamze seyibuza ethi hey wemshana angithathele iwashi lami lapha endlini wena usalo banike mina ngizalwa umfweni okuthiwa mina ngizalwa ke umfweni usibani bani mina ngithi baba kuwe undodana yebo kulungileke hamba ke hambe lapha esitolo uyongithengela amaluzi amabili ayikhiphi imali njalo hlale ethumela ayikho imali akathumeli ngemali yena khona lapho ngamsesethi hey awuhamba ngibize intombi yami lapha nganginentombi la lengane yalanga esanzo kuthi uJabu dideke iphela ingane ukuthi ukhuluma ngani ubani uJabu ingane ixakeke zicabanga oJabu ezikhula nabo ukuthi uJabu muphi malume uJabu lengane le efunda ugrade 10 le yangalethi ungazongitshela leyo nto mina ngihlala mina ngibizela uJabu intombi yami le yalapha ngathi yabo umudlule ethilomu usho phela ama tuck shop uqala ukuthiwa itea room mawudlule etea room ushona le kodwa yiki itea room elana yiki tuck shop la kuleyo ndawo ayisho sekwakhiwa isikole wahamba ngo1980 kunetea room lika baba wangakhona wayehamba ngeveni azaphinda ilayile ingane manje uyitshela lo baba lo hamba ngeveni eliyelo la ngesansi lo wayesebenza kaloliwe lo tholto omkhulu ingane izalwe sewashona kudala kuleyo ndawo sekaze kwakhiwa iclinic noma isikole seyathumela njalo nalo Jaba amfunayo umama mhlawumbe ona 55 mhlawumbe una 57 years sewagana lo mama ebehamba yongena endlini anilayile lezi ingane ngithi azongibizela intombi yami uJabu lapha kuthi abakhuza bababaze bonke abantu abadala ukuthi hayibo la umuntu unkosikazi womuntu uganile lo muntu umama umsi lo phela mina nginandaba ahlukananga kashonga ukuthi akasamfuni intombi yami le